bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukuthi ukharatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ngimfeze ngintuthu Khumalo bathi ila sibona ama-comment mhlawumbe mangabe usemosha like hanza phinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke bafethu ulusando uMfana weBhova sevele wagaqa amagoli lapha ngodaba olithinta lapha uNgizwe umfoka kamchunu kulandela ukuthi nje abantu abathile lapha babona ngathi uNgizwe ungumuntu ongaphilile kahle emakhanda lapha usevele walapha ekhasini lakhe ela ku Facebook lapha wagaqa amagula ewabhala ipost eshiya abantu abaningi lapha bemangele ukuthi kahle kahle kwenzakala lapha endimeni eyomculo maskandi ufika wabhala lapha ukuthi uNgizwe ekwanikela ngezikomo ezilishumi ewathi akwenziwe isikhumbuzo seBhova likadikadiko kodwa namhlanje akahlonisha kuthiwa uyahlanya kubukisa ngaye abantu ababukisa ngaye laba bathi abahlonipha lapha umgqemeni wasethi uNgizwe mchunu yena jikelele uyena umuntu obumelayo ubhenqa futhi uyena umuntu oneqiniso ongafuni ukudliwe amandla omunye abanye bakhuluma nje ngoba umlomo imanzi kodwa bakaze benze lutho bangabheke inzuzo kodwa abakwenzayo suke bazofumbathiswa okuthile lapha wasenxapha Mfana ekamgqumeni lapha wasethi ke ngithukeni ngoba anazi lutho bafethu indaba lena eshiya abantu abaningi impela ebamangele ukuthi kahle kahle ekwenzakalani lapha endebeni omculo kamaskandi mhlawumbe makuthi uyalwazi lolu daba ahlanga lapha na comment section silidingide khona bafethu izona ndaba ezihamba phambili esithinta lapha uMfana weBhova kanjalo lapha noNgizwe umfoka kamchunu la kuthinta khona indaba esikhuluma ngeBhova likadikadika hlanganeke kwi-comment section siliqede khona le ndaba izona ezihamba phambili ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nisiphatha kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.